Beloma Island. Oy, malungil ka itasil silmora. Arugul aduk mo sabil tun in met kaya program ng mamra Kausischakl. Ano yan, esen madal nga Talungab. Kita ro ka dim dengelo asing ka Singeo. La mo itap tol temel. Ilguk pasada togora abila kakamo odor dali. Yeah. Kamama omdas ro asing klabul kul gukta tungwa ardil metro ro kamam. Tol de sweder tangu kanya bira tol sibel lo. Sharing imigid di al sibel guk sharing gid luba. Dilek nga ko mero la singap to ka aureur blood root ni la aureur hospital. Ena ora ra bir to mi ngal ka ano nga se ortir. Pues la cartera clip la vida ma tretele la clara. Ablu belora to ra da ma sei ma ngara ba ngara waise. I see. Ma kum ter ka ma TV welcome ra. Thank you, Silang. Agam besa direk adir ke trin sa mal to ngara le nge presidente ra Palau media kanso. Mungkin dia kalau ter agam bes yang guktim len mo sebagai parte tial program ng mga Kausischakl. Baka may ko kira norda al sumo niya mondal yura Kausischakl si gukti kami mo sigar ka ba. Kom dire lo sigar. Dire kan malungil o son mereka ilbang ka ba. Jackson. Mayroon sa hindi ko mo lara ka to ka sumut hindi ko man masaus hindi ka na TV. Nemo ko mo lara ka ko all taw do swel gira ka man tergida. Ngi dito ko bela ul kita smaw. Iso ada lo sa. Ma programa dio bagel bekil time gi moruni. Agi omu ulmua olgi lo do silmura Jackson. Guk pisagil subject niya son. Madre el afternoon. Yakun sang irmang ing mo and kung di ang klima na kribelo. Adios. Adikis. Selta spirit morang adikis. Meron nga kay kaduma. Paldi uli ko ra siya. Ansala Yoel malungil swelb at marka mangirmang welcome ra an madigis medyo lugit kada shira uldas itiya Kausischakl mang purpose ringi tama tol me omi o siga igel klumrang Kausischakl mo may ngaka sino topic ra nga di all tora investment ma real estate ma banking ma economics mang Tiagid, kami ruba kalao, kami omesan news si Ann bukod matangay. There was a kadara ulbura investment rablo ramrigel the last 2 days. Tiagid, ang adra sina, amla create ra SLAI, artificial intelligence, amla rival or adra ramrigel. Tiang 95% faster, 27% cheaper, open AI, which is the prevailing system los pering abluram rigel. Mang Donald Trump al amaral tilo adal bangeleng. All this time teknolohiya rigel o bang batong ratokora AI. Di tigil bitek kisira Tuesday el open na market so lang adra sina introduce ra tagid el SL AI klela DeepSeek R1. But kala introduce ringi, marada download ringi, at matiginig mo sa tial system as good if not better than igal system lo labam rigel. Hirma nga dinlay Ang apps na. ang apps sa emal download ringi itiyagi na malo nga siring le tidim le download ringi. Stock market ramrigal itilbak by $1 trillion. Bulgula, it's the biggest equity devaluation in one day ra history ra stock market ra Miguel, all because adrasina. Ngagidel buig ang klela Liang Wenfeng. Ngal buig hindi ka lingiya mirur tel program. Nga ona yagidel fund lingila 6 million hara arte del buig dirg etchinenser tel urior. Tiga nga dirga 2 years nga arte yagidel esyobay. Ding Lagong malungil IQ tir, mengtendos real modong okle, ospea, teknologi ram rigel may, emebia, SLAL multulungirra, ay kang ram rigel. Kami rubak, tiagida,
fact teleng. Trump ang ilua tigil teder rubakal kulo ay sumira last time. Ilmamrul senduk maseng super infrastructure AI Texas worth 500 billion. El angkal ada Dios pa $6 million mlaru liya. Apa es el program el mu tulungira ke bolur adram higel. Mang tiagid el anga at the end of the day el anga sina o babulul adra electric vehicles. Ako tulungil mlail remur tra batteri ibet aral asina. Asina o bang a solar production. Ko tulungil a solar panel tire bulis sa ibet aral. El anga mlat mo mamrula batteri ligeluk mo solid state battery ligel charging lagi 10 minutes ng chargira a batteri. El atanat mura AI mang tiyaot to mga lagi may ruba kaleng sira time magtukura mo o mesra sina loba apkulo osnged al uben General Toribiong ang irmang kura Gabrilos nged I say hindi asina continue loba nga bululad marugul technology el maral maruay ang dalgire dal oitel mangoy tertira lumukura makita pinirgi tertirleng tamlamer belaw. Yes, ang area gid issue do mesra news ra ilal sales mang betul tira blal pastor tira wa gagidile online gaming ma Facebook murder case. Dige gumese kami ruba kay isolated cases. Dili continue of keep our mind open lang. And sooner or later kada mo beneficiary na gagidil technology ra adra asina mang sige da ko ra di topic ra so lang yang area do sui beto para during il mong may ngam saulo kam so di adal bay say kidel wase tamamal ko kam klolo ada ka sa understand sen mil karang sugum to lumo ngira sinang mil karang ko so iso stock market ram rigel tiang ngara o subagi sem bugo sa adal rigel am ulum arring mau dah lomar Raikel baby Raikel ko kloro la adam Raikel mau ulo ay mau ulo tang lenga ma bakit dia kan ngal asila stock market tra Miguel hindi seral bol introduce ringi yes ada download ringi tigil adal mle invest au do dira ay era Miguel ultra share ti sel duk paseng mass sale hindi gursia value ra stock sagal merio legal stock sa value niya a demand and supply at the end of the day demand and supply mang ilaal ligi sel di nga rapidly they download the program ara Amerika na mo sa download a program atra aga gidel sina di man nga sireng ni tel technology a technology na atra Amerika tidingilul maybe a program sige tola ba tigal mi kerel other sel blue mal tobra ka leis dia sal klo experience tir di sel tel IQ tel brain tira mal ngarbable temudul infiltrate gagi del program me uspe lombio ba es mang ti actimus kiba short example mas ngaram tel ngarang mang dim 6 million na magturut gagi del program teknologi sel system ram rigel la way ngwa librarian el may yak mo siya library na girembel umuwi ba rogul books sa library gumam madangay misaligi me kamas kamam ada sinak mo sino diyak you don't have to read all the books in the library kadi mo madulo sige sel book ay markong mang save a lot of time ma computing energy sa ulang marere ebyo taral le kamla a program auda sa ungil tiang dingil om das ra ungil ral o sige sel information mo sparing hindi ka isik taong tura library mo ibabugro Hindi, sabi kang diduli ako na tukal ginal tilang. kapo Actually, from ayel black umes makunguy ba? Yeah, America actually saya bay ko tul behind the AI. AI actually by start tra Asia. Mablura wa India masina sabal. Mal makatakatang na low spare AI. Matabay mla soy Israel wabol mata rabsul alwabol dung mo social injustice ang alubang igel wabol nga nga talmalel morabway ablan si Sabra alsel matabay imla mo tabay oya ko el murul al riril
الويا لو مغذلادرا سيل gukmot talamal sa superior adra buhay. Mbay in the world of AI, Asia, oya ko Rabaluram Regal. Abaluram Regal, ay maldro kam na soy sabringi. So the fact that mo ng sabi sinal di osper sel ondong 6 million egut maklisay, it's because they're so far advanced. Tabay mo, they're far advanced. Rabaluram Regal, so it doesn't cost them a lot. Tira already at tamal. Ahera, ato AI. That's what I know. Hook world a technology ma AI. Yeah. Mal di suwe bagal mo. Sure ba? Sure ba? Okay, yeah. Nga ko amta suluasing. Tiyan system ramrige la ruli mong buhay si. Le omrigo le about 4 years ako atrapos hindi ka AI. Dia ka ega maknitra. Tiktak ang maknit mangara. Change administration ang tuswing mirabita. Change administration But the AI Tiyan do mesel ngi rogi to ko ra brulat. Ra ko especially mirigel auto sing which pari ang ilu office. Arwa Asia di mo tel to ko whether tiyan sa prime minister dia ka. Yeah, I think Akti nga kapay question na kasi. Away gid mikadel bulu makana sis vertial. already ka mga ni. Sel chat GPT si AI. Kakam trial kakita ngarge ang ngawak. Ang ngawak lang ko na malmudur ni. Bato ka kakarusal dongo el ngara those pair el angal kamaluus sa kamarula movie kamarula nga kada di ospe AI. Already kada silukura al sel ngirmangan dia kada la kada ngara al sel. Bay nga tarak kurang sil el dueng tarak mo luase. So loral mo time mo niya climate change say mo albang alerngil global monday rabulula. And the climate change because in unpredictable lendia kal lawaya igal bakal silsil the collecta dairak mo waklung lang raul igal normal el range ra climate. I guess sa arir lo spell predicta ulmang sa arir mo next week ang mo ang rang ayang right? A climate change is so unpredictable. Mang maring alert tira determine ra wasay matyal yol tel sid ira abalura belaw tiang was it climate change induced and climate change ang ulang loringia ubang gukti normal pattern ra weather belaw. But what they say but now tira ka ngalong elang buk na mga scientists that's all they're doing. Because of AI, etang may aregor dra climate rabalulaad since let's say 1940. Ogore el melmuter el angal 2025. And that would take okmong adam ruler ngi. It would take like months. Analyze ay data alternate mong tiang climate change sa mleuul maluban dia. It takes AI 8 minutes. Wow. Yes. Betul mana di wandeng guk divert tra market tra $1 trillion. Ocean net. Well, I mean, ang balulak mo ba ang nganya klow. Hindi ka nganya klow lo true, lo mo nganya klow lo true lo ramagit mo ulang di meriowa. Ayan. So by gira the logger ngaya mo la se. Abalul avang ready el sabe el handle ra sel el motel malel abalu. I mean, abalu ram regal sa 2024 telclo election ra amrigel. Ang malbato ka campaign ad ra both the party ra Democrat ma Republican los pa AI. Bato ka igel dahil maral tokoy. And then sabi MLD ospera AI may bingal at ruli yung mga do ospera voice ranggal at mangga nga metwa badra ay gidele social mga do or television mga do el ngirmang ma otorang lang ngirmang along do
Hindi to losada dahil necessarily tigingela ang irmang. Interesting. Ese yamle enter yagi dele election na blue ramigala 2024. So, mbay say daw say abalula ready le el sugo makadakmulo sa el timing ya social media mal divisive mang ready abalu. Are we ready for AI? No, I say. Interesting. Di make a last comment to the change agang ang gagi da tara tara Miguel amle give opinion mas how did China leapfrog into tagi del mlabit ram Miguel at tolor ko ngat mas necessity is the mother of invention. Sel PM sige da unrulaw makamamudura aurior laka mesang trigel buig kan padim ne terung ruli tagi del nabit ram Miguel gida amral morsel blue adel tangara internet magidel AI of course like Ann says ang aring iya they will all downside tiang di al perfect hindi kita maargi siral ko tel moria dengwa and direct na to ka adel madaktar dengwa masel al aria dengwa kalel wala ka privacy gama uk paria transistor radio marada complain mase ay gal program ra transistor radio o maktak tergid ngaringi sel program lulur niya kagid Orson Welles lulur niya panic ibuk man niya TV bitet masaya el alba niya TV gelel arang ligado gelel as il todo la hablar mora skurt el bana TV there's always going to be that of course AI adir ka es masigda like answer moringi bad apples bad actors di mlamay namagid los peringi el ambay girela government el mura regulation para try eliminate trial bad actors hindi akal tira run it tal tokoy seguida challenge seguida other bella face mam rigela face ni seguida tingere ko man sa Tergida bad apples. Kabo ngani kami tergol girel sera uera fiasco dimon. Lang bes. Dia nga ke awat ya kita kasus angara with the clock ya ada send meranga ka aralang guys. Kura magkios magtongdal mo rasto. Yak mo be-verify lo say. Ngaria imo rasto ang $10.99 ay multas mo. Yes. Yak mo ra imong ang $11.20. Yak mo ra imong ang $7.47. Masarang ko lang. Nakaulo ko kulmarangay sa last week. Kaya ngay sa ataray gil dosing maklo to trail kal. Essential. El kalal kaya los pen. Ya kural me kumes aralalu em lamo $6.00. Ya kuktim na last week em na $6.19. Makumes sige bro ko ren sa tial hearing ra. At PPUC lo nga sa nilaral mo nga 25% ra residential nga ra 110% ra commercial. Makuro naswa sitiyang tiyak na maraming iling. Tika kita mga taklet at secure team tungkol sa office. Yung nga sa aududi, tina nga pablaan. Kung nasa lasing lang nga 5 million, tika nga pablaan ang mga sa aududi. Ako raw si tiyang diak blamo, lobitok na belu. Kung nga sa aududi na, ang nga pablaan, mahal mo, o wilbusrir. Yung kung nga sa aralak lalo, kita matiya di dulong man. Kita mangal mo uling na rewto din. Kumisigin nigel mal diakal kumisigin diakal mal to. Hindi ako tinggal mo say. Kita pora itu kita rata pelau ketem lama tarset. Nigel kumisigin boy mal biru to ko diakal kita ko ngeni. Ya kumisram diken yang gal Presiden Trump pamna idea belum diken. Hindi tidak rolo to bose tax ngal berio. Ulo lalu berio para kakalasto ang berio hindi ako tingel was tiramal maral bulong ako de me seguida kita ulit na pluam dikirela hindi ako tingel was kita kirela au ul mo cloud to tell sao hindi mo sa kal to hindi ka spell dito mo okay len ide ka mal makabulong alum na to ang wild al pangit ang ababal alma makabimetrik pwede mo seguida mo metitira ulawal Diak mral to ko ya ngay samran la mas aral yang irma. Ditigi daw reason.
telal millions malka lom elangay sa Miguel amlo atar luk masing avian flu nga rakrel. Bird flu. Oo, miserable why say etno dia ka chose mo ko gel malka. So it's all about economics demand and supply. Sebol makasaya supply ang mas arala agagidele yang isle demand am mas. Di my opinion na agadi temporary. Abay girel maral moryo oil. Lagi da Trump mlak malwase drill baby drill. Sell drill bolbuto ka oil lang ara sila ba Miguel tira refine ultral mergid. Engya moryo arala o girel moryo arala lu eso lang silboryo and pull down arala ka akal rastawang ma arala airline legal airline ako tuklod ulo alongar ni magal gal los pe de Gerald May kung daswe I don't know nga ka umra nga pala sila Trump kasi bolbot to ka oil well ramrigel nga mo rin arala energy keeping our finger cross mo si boltokoy sa gida ora Rungo leather kami rubake. Kamu ti kalau tu siam gel testing la Moses. Nga ngir mga malo marangal mulwasay. Til ang albulet. Ang albulet are other velaw. Til almol korngin, right? Ending talmalet. Ndakal sa pedal dong okra palbuat. E maro ko ngemo songre ngala. E blame rar atrak munggal below. The decision is ours. Oo, ingit. Lang kita kita import like 85% trakalet. 90%, right? So, tel import takal may ane kadil import takal mel markong kada import takal el import tra inflation el dire. Ngaring ya rolel. Potom graw la kale dar other belaw. Pod rula the CC a program rablur belaw el wase kada mo produce akal lekta. Ngaram takal sa adram graw la mal gadom elangais. Ngaram dia other rula programs al sila government agricultural development programs. Ngaring ang but it's like individual household. At so kung sa the commercial level and girel tuwa badara budget or all bill policy ram ay the national government mura NDBP make it available at the commercial level. Mabal ngaring production ra ngay so ngaram nakal sa edel alya ngay serbela with the through lesel umbrella say was double import ra inflation manggel avian flu that's affecting ang ngay serbelom real. So gita dependency rigid ra ka leather al time albulet. And it's because ekadamle oiti tialulo ko rula la kaled ma umot maklala kaled adra belaw ngul mastri ra atrangod albelu. Elang da dong okle ka manday ra dong level mo. Tara mo why say no it's us. Hindi kalngot al-avang ilul maskin. Ngit. May comment ra on the economic side ra nga ise. Nga ka mlehel para imolbuy ka. El ka ulmula ba bira tara time imlerak mas Jack saka mle atra bang game do ulmula business plan. Kam help pra nga makna do dra NDBP I'm gonna get into the egg business. Makmodong okl mula projection. A projection el mulmong of course el mula projection na birubake. The most important thing about projection is you have to find a break-even point. Kung siya tigid again mal-reach ni, survive. Beyond that, and profit. Tigid that problem. Even though sa edalong gro la mal ka talbulu, di gale la mal ka still the import. Yay the la mal do la balo makamal ka elangais ay tabang la marin la aral. Masel akple calculating is time at about 10 years ago. At mo seskum ko trawa 1,000 eggs will base production na cow. You have to sell it for $15 and that's how you make your profit. Leng other belawa yes, that's what I'm going to and are you going to pay $15 lagi del buig ada ka mo restaurant lo barrel that time it was like $3.50. Economically, unfortunately, ang baknitrigid len dia kada rula kalila kalmal until such time magdamstiga a formula lo makanga angay serbelaw amin amal serbelaw il serbelaw marangay you're done. As long as we import tagagi dele
Egalel, direct importa mal. Mo importa mal kara. Taiwan ge. Udah sun Taiwan Mawili. Mahuriping mang sige another problem right to go. Ginedal do it on ourselves, but at the end of the day, the power of the international market ay dito maliit. Yes, right. Unless you're willing to pay $15 Kaya per nga ka. dozen, sige na issue. Sige na, nga ka umal ka. Utobar. Misil oversell siya sa Taiwan nga ra. Nekke. Siya nga ra $1 million operation. Tumnati ko over, tiyan. Rogil to ko lang ay sila nga. Remero, sila nga hindi free. Mula school, mga hospital, mga lang. Man, okay ka rin namin mutil di Midori. You know, hindi ako sa emal. Hindi naman kuktiyong ko raw kalim. Okay, but here's the thing. Okay. Kaya kapalimentar, di ka lang musugit. Import ka nila, man ka mga aral may, yung tran may rigil maltakay, magkadamor sila ura dyan. Okay. Oo. Makwasigan, di ako mo, Hindi ako mo, alam kami uktiyan, yung Taiwan, may marula ka nila ng gasco. Okay. Tapos kung maman free, marula ka nila ng gasco. Dahil so kung may wabak may nga ratatira nga isira siya Sunday. Siya wala ang ultraman. Hindi namin interfere di mo di kita ka ultraman ulit mo. So, Hindi ka sabihin. that is the point. Government. Plus yan po pumultraw. Amagita surang almaigan mo-close to 11 dala. Makakabalong amaltra rin $5. You know? Yes. Tinangan yun. Ayaro, ulmak mula sa agricultural program, development program ng government. Arol trawa, trawa, kalera, blura, mrigala, a government all sa hard tier. They're not on their own. Oo, hindi ka Sige kita big tier. kung ngil ko si Bulspe ay kal example rata alu mga ise. Ako si ela sel sumo sil di kul mo ise kita ralaklan mo tukol anasa. What do we do? Do we sit as in the ereng amagita ke cream eret ngol me dilmuk mutial lo ise appoint us. Do we take action? Hindi, tigay na natin secure. Tigay na Action. Deal with ay problems. Itil kira alu ang ulmal. Ako mes nga kamal monitor na pektul buira monitor aralan. Ingukti man mo ba kuran din. Ba question na wasi. Yan at the very least arun trigi dilo mes tel alu ulme. Inguk musugi dilo ay srigidra sel ko kwasin mas alu dia kali sel bebe time me kadmo wasi. Arareta. Nang mas aral bilok idirekal naswe waya kesa hawai. Kau kumde sel laba alu ulmo hawai. Jel kumpalia oil ari kual announce sa public. Luasin kuk nang mas ara at least ara hawaya mo tingel luasin. Na mas ara lum ta chestra klangar reti. Emro ko kuk wa so sing raw ulam mas. Bakos mong baitel to korang ay sen bal gal adang sendel merha. Yo sa ngate di mlaso maktubo del molin ne jampra ngara med ngara edil mura 90% arala. Mo mo ay sir elam masa aralakla aklal edi ako to ngay tiang bil kara mo ay sing maul magklot to tele ko se ela taangel wasen uklo ngara artial bilas magklot dilom tit akli wo malu el gosyo ang mga oy Amarani ignorar at longra. Obra government tigi din blibil was nga ora arasis mga ora alo mga mga ora ara ruleor. Ngani. Dito din mo kem igi mo kadol sa nga mga bu. You know exactly. Tigida solution irtiyak mirruba, mamaas. Ok morar tukoy magidal government tigida at Siling Jones Act. Bagaro agriculture have to go through customs quarantine American. Kada somehow ought to be the same, kadom arangay sa Cebu. Ako ay so kami, ndala 1,000. Madom ara amal kara Cebu $2 imong. Kadom ara agidale talapia say Wat yang mayasay. Girogoy. Kita nga mawa a USA en oitia bakyar de gilt med. El botoga halar gil fresh be taral. Jaga adro rulgi. Segi. Guaralla, Rulialla. Girela president el mora White House mo se Trump. Barogom change of Tial Jones Act gim. Kukti gamam lo siga ang other source. Lagi din kadir gil letter do American. Why say? Segi tal. Jaga lagi gil rulal do say. Dia kaluda.
I see. Nga ulo Days tayo. are 50 days, so I say, eh? Oo, mas Ya kalood. Ang ako siya, nga kamatangin si Sira mo loko ko dilyak. Na part ra argument al ukla o kasi ay gel chance al sibi chance mo midigel di ka kom chance. Amal Mol ngar si. Mingita di ka katan po ruta si. Kada mga bulan mol di mga bulan ito akrak munta. Yeah, what about the solution? Kani aman la. Introduce legislation ra olbi el bugur sa agagidale public hearing ito so ditya. Di wa tiyan nga na front page. Oo. Di tadi mo kaliblet chance ra la sure. Say basically yung your process. Yeah, I can the program na mamal kamarwa. Akal. Babi mangrang ramrigel. At tirakang nga niya funds almuray mang. Okay, ikaw aso amal mamruler tiyang. So they're required mo through ay training mo kaskili mo karang. Etel government tam ko oray facility. Ya, bol ito aklal. Maaarong to excel. Yes, subsidized ringal. El ano lang mo So, that's why bato kakal. Letir ka nga over mga tmakart yang. Kita dalaway say. Nakasab edal ko sovereign country. Wala kalpas kita kalatar adang bulu ka madrakal. I see. Yeah. Kauto mo subject pero. Well, nga ako ram. Nga subject na kasi. Nga kamalo marang alwase. Pato ko raigal, to ko ilgida mo kau monday ra at seltel balwat. Amle strategy ra ay agidle colonizers. Ak ngul mo ra at to ko ra omnget o ku example ringi. To ko ra omnget ra vela well right now. Ararowil, after omnget sel interview tir, yes, dimral mo de kangi gala. Agi mal spend ra klowel, alu eman lang mo ring alu magi top del mong spend ra entire day, agi bembre nakal enough pa alt mam recover ara la alu mam. Albe matrical baby lak mo albe rata makpay mo calculator ngik mo. Wait a minute, nga kabay kung telo si sur ara alu ulmura a fish market. Akpay sa ikal maara kalam for less. So, and the longer el lorail mo time, ang dimrail mo o worst. Ngaringiya, babira, taletay ra omsubul kukimoru loban tatri ra ngal garbela wel malas malot sis akartil mo understand mo. Abalumi wang wangaral balu. Ayal do ngaringil dolong okor el ang milgarang mo wai say. Magi merula research roban tetrir. And here's the thing. Yal lo mga traveler bela orang aramong amle bli kaltukol mo ka other ger maka angara erger. Right? Man di kal sabi kal guk ka akira balurang along edik to padang gungon ran mo rang art mau makngara era balurang art mau le. Pati ka nga ang art matamalsak. May amle ngaringiya ay agidale edadung rights-based fisheries. Maka other tagidal balu even within Rangal balu itself let's say balu rangar along kung other mga lang makadi nga ra era the bella mga lang ka other olay nga ra era the bell olay. And then tira sois ba ar other ang el balu el morur tel balu marong moringi arwat ko ra a omru will sumum tira ka nga soriril lol trawert yang in the world market to ba lol to badring ira blur bela lol traring emong ngaringiya time ra doy sung ngaringiya cloud ito kang lara boundaries etam ara karagere kami amlat mura kransam madoy sakmo manda ka bay med the liya map evelu sa boundary bola kam kauto to karagere matam amrula boundary esayaw ulan ngaringiya yel boundary el ang adra balu di kau to ngaringiya ayal balu mabalu ablool mo kau to ngaringil mo ayang tila kami tila adabam traditionally tila adabam tirak dat to korbelaw enguk maaringiya isyabal by the time elabora syabal marong ayal baby rabalua amla overfisha adabel
mandigayang sa pariril lotrurang matam malakora kasi mama diakal sa mama participate ra al selang kangal lo mga reger dan lamo dia kangarang regal kim ngaringi etiriagi darwat angal ngarsel klawa alman lire maragong dir kabato kay samu martir mam mreli alla amal الأبولي سايقال الواسط تيادبي لاجل بلو متيادبي لاجل بلو ما بول ميمو كلار أدل سبريل دي من المطمورة ترى بلو الهارفست أي جيدا ملس slowly and erode أي جيدا الأودر أدر بلو ما تريتلي ذا those أو resources ريد المون المعرى point الان where إقدم لا exhaust إقدم لا over exploit أي جيدا ال ocean resources ريد Egidar other wala wate kal sub edel mo dang dongangi gala. Nakat sub edel mo dang dongai gal kal ra ba. Endi gid ospe ra dimil lemol mo adap tertel la ramrigel may obang el mga dredra ay gal klalo. So nganya ungil example for instancing tarablu rebelaw. Nga kadiril mo order alsel. At tira ka nga ramong, tira nga ramong mal royal time, lang nga katel low rio rabi lemro. Ya luul tel belu awase, the other tagi del belu asab arir nga ra airtel daw. Dia kal ngi dil other tel belu, ngel af el nga mangiutra adas nga ra rio belu, al nga nga albu lang nga sewa albu. Ngay dil af asab el nga ra era del tel belu. Enya soyis ba, eventually soyis ba. At ako rang barda. Ito maawasay, tiya biya, nakadarulia luul tiyang almongil, makadarulia yung mga nga permit. Maadarulia permit, ito wasay. Ngidil at. Ngidil mga permit. Oo, ngidil pa aral permit raw. Kawas sa pa-emal mo. Sa igid, agida mo sa edal manggar, lesel may adang wasay. Kau nga nga permit raw. Hindi sa ngarang mlato mali, raal sila balo. Namatakaw tutulad po real balo. Namo da ka tutre da kay nga sewra da long ledeling sabi qalbi ito ba damran mo rae Interesting. So ati all the same ejak. Akamalu hidra tora mga rangaling. Ikrel biwak ni adra hindi. O kel aklung al adak ti enjoy mga ngigil. Actually forgive me jaksan mo ng little lang andi gumdaswing tigay wa ana giril ngara frontline al tribal advice lawmakers rigid mat tabulaw ngila al protecta ngigiled ma sustainability sige da daswang mal global gule and sort comment around and that's all I have. Hindi ako maral sel segin kaya maral imal mo klo nga border ng esam mo ko ikaw ko esam na kasama mo ra yak mo mukha mo noon ako katak maral me yar ire ang ara ano may ira may esal me mala permit mo ra o helmet to sa yak kasabay makma makmul na isip yak pa permit na makotawar na dedekan kore mo Magataram ni. siya permit o wala misal was ay rain yak to ngel was sel boundary gid ma nga buk esal may rain ngaragit tiada barawa mo may mangila mo may alba kita operate ablo tubuk masadir nga sol makukmel labil tire ulin mo pero idila ra mo albulun mesti permit ngarba baral di uksel kita di ato permit spending arai kung say kita kung mo sa kal kita say kita di nga omda so sing kita la tao ba kita open Nga kamalo marara gilolo ko ya. Nga dikes. Di ako dito ko omgi da matukora series. Matukora klobak. Akapan mentera klobak. Mabelaw. Ang niya luul liwan ula Biblia. Nga niya luul do multirak yung dia kangaran betaman. Ya rubak ra belaw ngiragi am lamo mondaningin mo ra kan kril. Arang ulbay lang mondaningin mo ra kan kril. Ilang gay budul mondaningin mo ra kan kril. Matya mataman la. Ang sumsel ko ng arba wal tial structure am lamo dia ko ngel wasi ka makaraling
kaya gid lulung ulit was sikat makarang sa BL digit adigyan sa BL digit dan so madama madala mamla mo di al sa BL mo the trees interak lah dalam akli mang deep ngigel tergibel mol al doleng hindi al sa BL ng front page il may hindi ka tal bulu teru president ni di al sa BL rangi dil kabalmente rangi dil lula hindi nakatal bulu teru delegate ringi ada tabura demokrasi di sel omera klaba ka belaw hindi nakatal ay sel mon neutral sis bakar ringi ada tirak ra history tadi mo godir ngel imo then atal bakal lengugi na teru bakal dekat iwo you know basically makumdas meng ngar alira tumia kota rumu bena gidi ngar alil kut mukliang lolin mo ko rin. Then, tinalo ka, imo rin ka rubak. Namdan niya, dispute raw siya, mo rubak mata dia. Then, imo ra, ulit o gano'n siya. Maramang ganyan kasi mo rubak. Ako kasi hindi, kan sabi, hindi, al-ulbela, ang aligala, sister na nga ka mo rubak. Hindi kan sabi, ang aligala, brother na nga ka mo rubak. Ito na siya. Hindi mo ngayon maomad kipong rubak. Tamlang ulmok loko. Naman diya arubak, naman diya wala alangan adir. Tiri wagen mo loko. Tiri number 1 le, koton mo rin dagit. Audo dala. Men alflar mo rin ang mundo nangil. Yung musa ka nangil, jat sila amri mabiyang arak mongga na tidi nga ratsum. You know? Magkita ni kita na tomlit. Di ka ako. Sir kumis rin. Also ko man diya ka dos sisra bayar nga gagawin ng montan nga mula school. Bolsi ang nga school basao. Ya kumdas we kita drift aware akli bela orgid. Bukod mo lagi betiak luwegel tingin la jak. Tutad bagi sa adra sinam na rulak mo ngarangan. Take over tiyan nedri merkitra. Leng trayutit epto ko tubali ng tigra solutions. Nesba lo hindi wala na to kan girela yan ay isa sa kloba. Sa ulo mo ula ta syabal. Eleng tamle ngal tululradoy ang kalswa loreng sertir. Betir ka nga rin sorry rablu. Exactly. Yan bolol dur ringi yung koto warling mata arab sul rablu. Matto ko ray the wek lelngwatara atal ngulmay ek murik mo kaway bom roba. Ek mama mo support targaw. Isa yidi amle wala na ay isoy sa kloba rablu bela. Ulang wait tagi dem ko ringi. Alsum tamla. Interested din. Alsum mo dim nakal sorry ringi bol ruwa tadit mul mo ko dire tira mo ruba. Oo. Senratele rubraidum high council. Tadi high siguro syabal si tirador ring tadi high. Dia real got tawaran kalle. Yeah. Ada syabal. Why hindi? Ada dalam ko dawai si. Lengan niya structure kita dawai si. Bukla nga adra print. Hindi ako mo giragir. Di nga niya adra tergaw make sure hindi ako dim adra print. Alo rausa ka lengan niya kalin. Mang diak ngukti ako dim aloy true review. Alagi ko yabid singa. Oo, why si. Kailangan niya imor obukol. Adi alam rausa ka. Siguro kulti bila rubak. Ing rausa ka. Yang nga karubak ang yaklaw ada magkulter ni sila ko ra magisin. Rausa ka lang. Makbaindiak po. Yes. Oday. Kaya dito ko luway siya. Isip kitila kanila, ang kalko trubak. Yak sirsi, mruweb tate, ilang akong matandel. Kung ang wala kali hindi nga rin isig structure. Ilang ang gidam na tumili sila. Tiyan silbelaw, mga YC conference. Hindi ako sa itigal metetan masin malgo, yung gina doldar siya ito debate lang. Alang sorry lang di ka loading sir. Kaya kung das, sabi lang di ka loay silbulu. Sabi lang wilbulu. Hindi ka misal gini man malakoy, di nga niya malakoy lom teer ka. Di way gini, al government gini, tiga gini, ito lit tira, ito sibil mo ang araw tutir. Agini lom teer gini ra, araw kong tukod na. Kung tumanan lom teer gini, tiga gini, lugo niya dya ka lang. $1 trillion di mle change ra, money market ramrigel. Executive order na Trump, affect tergit ro ko rakmo. Yeah. Ito da buig Amerika.
Yan tinutun mo na taranis, kaya imo na executive order ringi, all di kita mo na buwan. Oy. Kita karakas kanil society. You know? Hindi ka. Kumalakot tiya ligira klabagay, manal tukoy. Kautelo mesra, front page. Kautel kanil siya, gadi kripin tigingin. Ako mesa sele, makmunguy ringing mo. Yata imo na tukoy mo, lo tigar ruwak oreora, amalakol kirela, libu asing. Nora ngayaw, mga dadul, libu dul. Nita, bulay mo. Mga dadul, utaw na clear up oreol wasing ibudul, ingani nga ibudul lo, kukul, Alex. Interesting iti ako side line at tiyak ko ikisa ngayaw. Sira October 8 na nga Liberation Day. Ito na invite na libul mo mga dadul na sa ibudul. Hindi mga dadul ngayaw. Hindi ka lang tingin lang mo na YouTube. Matukok sa suwero bakar oror MLC. Tiyak kita tarawul. Ano sa server tutak. Kuksel lang si. Pero bakar oror. Betul lang MLC. Akapan nor ngayon, mas state na ngayon. State government. Oy. Kung state government tiya, community, i-program kung timla, mandirek lang, magarang ato ko yung madungo ngayon, ilgirela, awasan chibro oror, itilang oror MLC, government na ngayon, kung kuya ka democracy, mingil, hindi makakangester kasi, gigil na, railut, manam araar, manggirela lo, sigil wasi, tiya ka magarara ilan, mo na kasi edel, o isila tiya, kor, identity kita. Sukum tiya nga kasi edes modi sum maklimo ngil. Edo beseng. Ya interesting tiya lututak lawasi. Maruba kar oror o malsa libu, at James libu litler. Ay kagi lo mrelen, nem lisen uk lar oror. Lar syuga lawasi. At sukum degal ngel garuba kar oror. Lawasi muruba kan dia kasi mo travel lawasi ruba. Adi ela sedial tokora syuga. Selururniar adra konstitusion oreo. You know, como tenga sel ukra la ra sel oreo no wase. Rubul oreo. Amo klib la nga magti marubul kleo. Emo House of Traditional Leaders. Sel la milkat mok la konstitusion oreo. Di al syuga. Ngalla di wase obom arangal ka mo iwar etiklok ngalla di al syuga. Makpay sige da kaksibar ngi. Lendiga ul Marcel tira umonda yung tumaran na ang buligat mo. Umonda obo na syuka. Sed maral kumaral wasan tira syuka. Apol ka kada teru ruba kara ablimam. Ito mural ko bliri di kal ruba ka timur ko bolsik. Siya ay si. Selbol ko umonda wasan nga ka. Ajakson na siya nga ka adalbay mga ka siya nga ka adalbay. Ya ruba kasi mauta ka mga tigi umabli. Itiya kal jadi lagi mengaringi kemarin sir kami kita kalau beli. Saya la alula syuga. El atiang alul oreo. Tiya maligo amoli marom tela ole mo. O ada karo ko para ko. Magumda siyang tiya ya basis tiya rogir. Na deteriorated mutan belbel. Andi segi de every medela 10 minutes sirgit. Ela parte da program na tiyalle Kausischakl. Kadang matas 10 minutes sirgin mo ko gel swamel to ko. It's all yours. Makmadal si all yung ma Jackson. See. I'm sorry, what I do. Again, for repeat the self to go like repeat to ramigek mase. Necessity is the mother of invention. Nga kam ngaruba kam larang yaur di ural me nga kam lekker sira weekend. Tiagid. Naringiya tara entrepreneur ng yaur. Nawamrula crab pizza. Pizza teela argung. Sendara sa lungin uldas. Maral oisi. Mga ka amle irul tamal ko gunga gagid al pizza so lang gureng sa direct man ng popular mga adar ngar oriol chumor ng yaur durokkel me. Hindi sige el anga. Sibat tame adang arak mase. Ay garunga la amral la amle sengra rubak Dios mer adang yaw le maral to garunga yaw ada umagite ultra media ka bolak kasro omega ngaria 20 dala lugar am ngilal me 40 ese every plane every speedboat dio lava bugabel mele agalle restaurant ma hotel di chumo di ulak mo ko tiang ak marasi
girella government el mestrir entrepreneurs rogul murtir ma incentive e direct el mestrir state aklisi me di tilo siga ay agidele ag rule mora blurir me dia kadil yakara government seguir se spiritra necessity is the mother of invention maral girel mestrir adra blue ma state engir ma kauma ang adig sa revolaido e seguir ngam si state para entrepreneur sa state ang mamdul di tilo siga rule mera kablurir ma aguk para dalang clear mo next time over ng yaure kamal di mo morang agidele Fernando gediakon am asringi am langwa ay agidele oven ringin murula pizza maral oisi crab pizza PBS eh. alves am sula Kamu. Last tell her. This wakal malakorar magkakaril other belaw luwasay. Malakot tigingit. Malakoy at tukor belaw. Ya, tukor ang aparta. Timi malsami ba kami ati mo auspe eringilang ayora a school mabalul adal kita kira alsel. Hindi aklo wal partra selul hotel mo kita other belaw ay lekl adamabalu at tigingit. Yal sukum kadori di kado ito atur sa iyo. Makmalol ngit kamit mo, pam-proud al adra belaw, malukot tigingiw. Salguk pam-talar adra mother belaw, malukoy at tigingiw. Dil dalong aliw, molisi at tigi, malukoy at tigingiw, radalong aliw. kabang irwa Mga student of history, makapalit. Mal, sa akstatak pa tayo ramrigel at musubra, political science, makapalit ramrigel, mal lumarang ng mutra, el arrak, not chance. O sa government ramrigel, best, el government system rablulat. Na-survive over 200 years. Hindi ko meseringin ilang, yung soal muit, moer. Al presidente ramrigel, hindi ko tingin senggang malmalong, malbageo. Digar tukoy blalorula maldi masarong guringi ito guni elat tiagi dum ngara front page na news tial mlakata igal program de ko amdas wasen of course ang president mga yaklisi el ngila secure chance atro de ko amdas sabi bratam lagi ro msuba ibn ko adram digel mal mulom se bege di ko lagi msuba tiang magrak mo affect ra de ko meset tial chance igal federal program sing mo affect gi dirgalang ngalaget guk ngaram digel el alom de metil atay muldiro portilme ak madengelo si alsela talbuil moraeron melbuil el almut mal buto kan lagi tang lasi emletel malawa bingi akum da so kan metri kita ke organize a group abade kan met olbi mega el momes tiang strategy tiagi lo si ngramo impacter ngi tial legera federal grant mai gera tirgal ngalge ko mo siksik ito mo galabus malam tira mo igang ito malati dia kan kit adim lagada invite ra bigel me madra peluat e bol mereka take over ra peluat o ele e bolu un mar lagi to bla school to kira bigel mam bigel lagi del ngarnya ngar alel tial tokol kidra mereka magmat e kadam isik sik tra bigel men mutrelan e ukna dub o tial tokol aku mra wase akam men tri kami ngar office e dir ka blat secure mi le ko mo meset yang era ere poto uro legal e kadang se ngarnya lagi del mo sim si atay ngare matamalak lang artir iketo lo mes wase alam maltir taklang artir asu elmungin apo dolar artir diungin hindi la ko matamalak lang artir baigel ko officer bela mla federal grant puluun bla ko samo ko ulin ti amal ba ko mesing mo tomlida su niya ba bodo sa tiang le adam bigel ang mure la sis dan namura kortra last few days lo mes ti agid makti ulungit wase bol spell Muria tabi era kapal belaw mo meset tiang full time sige deman ya ko man sural te nga kadi kadi batingik selgu mesra front page rgaw ma Island Times ma igal dosa ili magego gid tomira bulwad mo dia kita mlo with the time da kaw tokotolo am daso sige magara mo digid mga dire el ang am kitelgar prodmita Taiwan deportation al decide yak mutruata ma rala klalo mlamor bab kida mlamo dia kalsabe digi
Dumlan mo tulo mitoklap tuludul mo. O nangitra adra nga bar to makargid na mo bes at 6 months ago to se el arang ligyo sa inmas kura brigel mo ang may discount ang alga brigel mar senior citizens tilga mo su sergi del mo sel dulu ase uts ya ko senta na gimo mang sige na ko sige ka drift away mo bring na mo ko na teme da ma urong uli da makleti ta nga da blara ansen legi da mal louda al loder elir adra dois mar adra Spanyol, mar adra Siaval, mar adra Amrigel. Kung abo dirigil, mga dire-dirigil, hindi kita mga milti del motul mo, tira Amrigel. Kaya kita, man lo asan mo ko, tiyal, pumesra news, tiyal, executive order President Trump. Ang dirigil, wala order na government dirigil. President, wais, ngaram na mo diyak. Nang sel mo sa sel le balatik sa Adra Brigel nilul soy su brigid en cuando sal mo di ka dodong was enta mo kat sa Singeo itong alu il milyon lo dersil was itia moral mo wod tia press conference si Seoul Banggel tel executive order maraya oh am klobo lu sel lo multap tulu dengge man mo korgik leng kuno mo di ka del bar de ko kulmut mo imbriken Bisig nga Notiti. Om tera tiar blay merenga suliu tede especially ngal ngadi simla mo sumel meteorology interesting leng ako maral was sel mle ora osungela akambesel was yung do umab esel face mulo si subira Kausischakl. That's exactly what you did today. Magi merenga sule mi oni traum poblo nga ria teme ilaruba ka mal appreciate ngileng directly mal na alatra temel ngartiang mo betul ada appreciate ra ko sengel diri ato ko siobay ma ekonomi ra blur belaw ma experience ra ngilmang mal al akademi mo ngil ditata sige ta ngil ada belo mo mengal setia gi moru ngi gindo hosil ko mamul guk mora ay gel guk sa amar remove to ko gira sa ata no nitra adra flow kabelmente ma adra ora ada kabelmente gi den bol kung ngari om nga gat gi ngami ngai bol su eder kay siul mutmok ra den atleta ra bulu beral bo paman sulang siya Kausischakl and sales advensan